Níl Michaela dhéana ar íre. Níl bisrogla chéanna luthe seo agus caiimid na costa sí chuine sísanis agus a leanúir a bhela. Sin fás mú te tastal inis, le cí chuúrtaite. Brenna, tin dearmad a chósta dhéirigid. Is it a láinte héin agus ar láinte linmh buchiirte gote bheith cuiinú. Tesa gom, an híglam dearmad dhéanú a chusaí airigid in éon drob dhéanú bhí gon néri. Í tablín an orain, dín is fearrad os gom de láit. Ní roh má chum tún 4 míle deis go rite agus Jackas in san éirú. Chur. Airigid, sein deag sirmuid áráiteach, ní muid bánaí fós. Ja mar ré go bhla caiimiid bheith cuarama. Cyfa gapadú gur me gyr fel yn chaste chomwn o dorniwri, ste sy'n tachale erigyd o'ch yn ffog o hen. Níl sin Michael Jor. Behartin Michaela ligin di húlan is. Jo ma dynnu chartal is agus sialad am mahan jo ma vín siad ie. Agus i'r rhain alas yn nhw, biach cilad y ben. Ta Michaela tastan i'n sgeirish na fi sé diaf. No, níl me fawr eilis. Ys cwrw mawa erigyd ja. Cai ma sialad mahar fai tamil yn ie am lôn. Gatw gael? Gydyn clinic, pa conia gom. Hyn ffabel, roedd ygyd mi chart. Niel, greit check op het Ja, ik heb eens mee maar het bal boelen le fer ongastig van en ik het zei is. Je bent maar wat. Nis nach hij Michaela wees handy tronon, hè? Bij kind ik wakker toe voor worden hij deed ik me heen in mij. Dan moet ik hier het loch ook jij weet je nog wel. Oh, give me mal. Nach moet je dat bureau zoals er maar zijn. Marion, you see, you're only Sheila Waller, so we must be a fan here. It's an imride. Yeah, we look, ladies, as much as I'd like to participate in this Sligo match, tá Station Radio Liriham. All right. Well, you go on for a chicken in your shit. I said, "Hey, What was your suggestion?" Could you go that the costellation cut to our own You know, I don't feel like a scheme I got in my house. Explorer standing by. Good morning, Captain. I have a call for one of your crew. Go ahead, caller. Hello, could I speak to Paddy O'Connor, please? This is his wife. Paddy O'Connor. One moment, please, and I'll get it for you. Thank you. Rita, have we got it all right? Tá. Pulcas le G, eh? Sconry to me. You're glad to around 3 the marine operator Reeve. Tá bronarum. Well, hench you will Jason agus Emer. Goma. Erin siad wahapu. Well, Misha Coma. Fadi, mas tu vet a hecht wale heis ché trapella. Cain fa. Ceirtar cear. Well, ní féidir le neachtar ha mar seo. Tá tealacha tite mas a chéile, agus ní sé féráil ar na gasúd. Rita, now be a catch mar sin, eh? It's radio link é seo. Tá gat duine tar an frequency an anmuid a clistá. Gus sábal a dí sin. Cifan a rútúla me? Well, da gurach tú gléig or manishes a rís. Fe is agad é. Tá bronarum Fadi. All right. Paimidig doc all killy begs and Jerry Shachtana. Jack me walya. There's Lara much fui on shin. Okay? Okay. Slán. Slán Fadi. Tá brúfolle fós an ord, Angela. Wil tú lennach na trolínta hog me gut? Tá? Sam, brenn tú an tuirseach. Golis síos. Wil tú cínta nach tú go rochroe? Níl mé, níl ekki teú rot a bíhénu. Fair play go an ceart a fad aige. Bheit doch sé bheith chu brúirt ar éon bhealach eile? Go dúd a geistú god? Well, tarlín sé go minic go gurn daoine fáilte ar fáistás chur an phobal. Ach, gur scéil eile tam go príváideach. A bhhaart ar fada a fér, mas rud ar bí tá bariart fáilteigh tégra bhain fáiste seo. Well, higann sin hééis sé méid seo blianta. Ach, déitoch sé sin héana bheith gur brúirt. Níl le harpi, tá sé inta ha takeíart a bheith gom. Gus céir fútsa? Bhil tú sásta ghil tú súl? Tá leoga, sin rud a béir hála dú riamh. Mer bhúilt mar dútasa. Well, níle sam. Tá chuilehair eile ceart, tá tú go fallán le ban fethe blin níos óige. Ní ag an fár be leis an mrúfolle ard seo. Bair in súlgéirech an aller. Right.
She's an Sraith an sin, Dyrach a yes, is Dyrach a chlé, is by the Carcolor an sin. Hello, Aidan. Cach hwyl tu? So Magalior, Cachol to hain. Bra. Bli me'r ffadi. Fe eisiau tiach dywalig y dyr siachtna. Come on. A siag fannach dy fad. Wel, y fe pizza rei chi. Sto gyda tu sasta. Ta. Sian rwyd cartel ei dyna. Ni'r chiart am ligyn to imach dyr iaf. Im gynnech am ydyr fel i diffrwli am gwnnw swy'n hen le tamol. By desig gyfyn isrodd i chyr na gartar i stadrif. Beile cwn y de. Ta mae chiap ag o bedain sians dyr i fe sain. Ta swylig am gynna roi gymali fo rwyte. Ta siag tilti gendine, ta siag tilti gudsa. Gwr maha dedan. Golle, ni chwnio mehu. Tyr edrych ti'n. Slán. Mae hew gyda rwyte. Hiandach ar a haig ma fi tú máil hain. Minnig ar a cúmáil ar y cwyd. Seachan eisiau sbriach eisiau bod cwsia. Na beth eisiau bhein ar y gongchwyd. O ie, awyl. A mwyd na chaig ac ylwrach, ni fe cym gwmwch yn maes yna hwgiol. O, da mwyd i gorto chwyd feelings. Ni'r mwys. Ni'r y gwsia fi lot chynnu fel, a chor o hen. Snach o hain, efo cwylon ni yna. Sme mwys, agos fe eisiau byn un eisiau ffod. Man ar hwgwys e'r syl, be mo frand y syr. O ie, awyl. Gwyresh. Te, cyd i fod teisif? O, gael i fe horwyn. Cachyd eir y let, chwl hwrt o'r rhaid. Te lioga, tu ti grwma choffalen na ban fi hi bian i sogi. Ach e, gerffyn bosti. Ta ahanrod y gart na bi mo chre. Ai, tag o mae mar sy'n. Tam sy'n gael mach a fe tam yn i fi hir cwyn y sŵl i ar o'r sy'n o'r cadyn am o'r cwyon nhw. Recyn sy'n, gael y mach a tŵrach tilis gysto. Hei, hei. Ag i eithyn ys, ta dans gwlwdwr. Go ahead, Nessie. Hai, Eili. Hey, Bernie. Hi. Bwyl mes diach yn sy'n dych gael meddwl sy'n sgwyd i balio clia. Fi ti'n pysdeg mo war. Oh, she all right? Ie, nag ta cwys briste. Dyr si'r am cwn o fy hort di ar ffag gwbl siachtyn. Ba meg ffogol ras yn rhywun ar muster y trynwna. Bos dyrach, colet yn train mar sy'n? Ie, wel sy'n ei am plan. Ta meg o'n niher ca fy ngali ei clobol am y falach sos. A wala tiacht. Ni'r fag o'r mahad. Ah, come on, Bernie, by piece of crack on. Sfeidil yn ffanac leis yn lads on disco. Dara agus Kevin. Ani eitin. Mae ffos yn rhaid le Liam. Jesus. It's bleeding massacres too. Right, Rita. Cogam eich arat, chwolo to yn jasgael taig agus ag Angela. Yn jasgael i sy'n. Na chwl Angela sŵl a post. Ys cediara. Eis yn achal sy'n blianta. Ewa cas agwyd siach grug na cretwyd. Ni edrych post i fech am sy'n. Wel, nhw hyn yna fetach ach, ta dialogi. Ta dyn ni gynti tarn dych oes y ffeder. Ni Rita, eisiau taig hen y dwll yma. Rita? Doch y rwyddi Rita? Siabit. Ag y trial ni am ac am alfan i brysio so tag mo i gynnu can fo gynnu fasta. A bac leis yn te. Fai takeaway ni fe gys agos cair dy hwnnw. So, mae'n dod y car, cynnig? Ie, ta mas mi ti wir. Tam gael ar cyri hans ni gyda'r siart ni. Oh, well, ni fe ni ser ag ydyr siach na dod yn ein atlet. Bys hwys gyd i mi cwyd o'i bant. Ac wel, sure. Ysgwma. I gym a hol am hen. Nee, nis myn y blaen gwna mac ag brenn o'r car na gan dyn y tawl ag ffri car na. Wel, ia, mae ffyn i ei hana gyffol, sure. A mi ni mi hannu ta sydd y hwyrta. Wel, ta'n ceart ag y tol tam. Be ceart gymig fist y grogers na'r tatu brenn o'r car na. Ie, wel, ta sydd gyffaid ysyn o fi mysio motoral. Gymig stump o brain chart i o'r a couple of character refresher o hwyrta. Wel, yn ffeid ar omsyn, cwrs Jack yn post. Okay, so. You know, here, had you come to Creswell, go to Dr. Gunnilla Hill, as I did. Here, I'm going to dala, how shall bra. Wel, fi dw lag am onat le fada ac ni rew wysag am gorew ein sim ag at olymsa. Kish to any hen. Gyda'r o tasa gyda i wynch olymsa, Tumulton sy'n. O, sgil fada ein i fiw tractor. As few, go on, please, Anishta. Look, mi'n ffewn arm lewrt free, okay? Yn sioi mein sgil omlandit slaig yn ni rwyd tafod hei. Kai ti wynch ar dyn, you're free to be a gum. Look, big mini nagad asam. Yn sioi mi dit ei, na'r Tommy Ray, nac o'r brw am gyda sin. Cos, wel, das hwyl am gwyl taw hi fada mac roing yn eisiau agos gymau am ag un lewrt free gacrod. Tai fad yma ar own. Smaen am y doir y tysyn.
Fu mé céit faoin géad am scríú, agus dúirt Call Jason. Tá si spórgla na chuirde. Well, má hagann sé réis abal is fannacht an selam, all right? Is tá sé táhachtach. Ok. Céidir ina sé? Adastó. Bardúin ding le taithí ó leis an video seoir chuir lár, mar bhfuil mo gan as telegail. An nach bhfuil nearttaí am san radio. Ja, well ní thona sin agus taithí ar scóil an telefíse, le dúirt Malachi or cording. Ara dúirt Malachi. Bucha dealaigh Malachi na buine. Cí chu deachras déach se bheith. Ja, well bheith sin níos fardúing ar an margad am an dóráda gur duine antágan. Duine anta, nach cos nach duine anta, fortune, gus níl an teirigid sin ein. Nach tusa vín sa gúnaí rá gur low budget video a seo. Ja, well tá féil ar an ligmaid is crunna líar an seo an chorba. If níos far ag margad an eisiau rud ag an hiigmaid níos far. Ara stop, níl sam sa del cefá tá cranky faoi enig. Is córá príomhaid a seo go me leis scéal. Trouble in Paradise, Miss Hollywood. Sraith. I'm gone. Come on. Bach tú Jason Chenya. Bhí sin seo, Jimmy sé ar bábheag. Mas cinneach sé. Níl sam. Well, má hagann sé réis, níor tú leis gúil sé sa bhaim Somália. Right. Okay, slán that. Come on, scuil sacha. Right, sinna chuige píine Jason afa. Gailú na medanis. Aga dúáid éitina díar ball, abal le go gil mé leabhríoch. Ce chu hála se sin feidir? Ba deú samúireach na dinis me gur Angela súla páiste. Leiscéil ruirta gur Angela súla páiste? Tá Jason buchs le díach. Na hosa me gáinte go dúáid. Jason? Jason? Jo, na chaiste cha sin bháide, is ná rud díach céanna is runne bháid. Measta gur tarpa feidir. Shaheen, Shaho, Mostorema, Liana, Moichod gan Hial. Well, it's that, sir. Good check you in the share. Agus tá súlagam go bhana semars. Tá choirín nach chuil seacha mágait me Sageberg go thugam a chois mar fear. Oh, sin in gonna be smooth as ní Miss Sedgway. No me héin. Ulas a choirín go ra deam dinta amsa ar I mé deam a thugann se ar a thug fáistí. Rud a bhfuil le hán. Na bhfuil fiontas a bit baint leis sa síl seo ar atá crácamas agus antro a baint leis. Man go go mór gan antro fáit amsa na srébe. Agus chuir me sin míle fáitar a cheamar a teachtan se thugan nuir a sé éis. Agus nuir a chracha sí léidirlin. Jason, buch Beth Angela bheith súla páiste má a taig an fertile. Tá sam stór. Bhain in scéal a get asam sa chamá bhí me mugad a chuirtúchain. Cin fá? Well, le go láireach muid faoi ar nói. Cin fearnas tú bréag dom? Bréag? Cin bréag? Tunas tú dom gur taig an fertile? Well, sin ein scéal a dúirt Angela lomsa agus níor a cúise beham gan I chreistúint. Tá socht an na mac bheith gin seach bréag dom gan na bháthair hain bheith ranine. Nach nin sin aon den an éan in is mó. Right. Tá mi seach an deire chu leis a seapó tenis. Tá muid. Hey, come ship go. Tá mé ggéirpas was go laut le Angela. Mar a bhiste le a hí. Angela, inis go Jason cef á rútúil am gur a taig neamh thorthúil. Go mar leis geall a ritáin san go díbal tú cantir. Tá ag a chola hort Angela, ní le chola tad a cheilt. Go dí tal le ceilt? Go nearna taig ag nuarm sa 8 mlína dégóchain. Go dé? Go nearna sé ag nuarm 8 mlína dégóchain her san óstán. Níls gom farrod a bí hálaidir tú héanagus taig sal ar fósmuid, a ní chreidim go dearn se ag nuair banarbí. Bhrú sé steach sa siomra me agus déagna sé me ar bhí me oltach agus is mátásada. Nelas agam ní rom meán a rita, a tú héna dúil gur tú olta. Bhré go dóir bhrádach. Ní bh teige seamra ban, man ar taú coiúd an agur meúna. Céf á rútúil am gur sé neamh thorthúil mar sin. Ní roiid me se a bí mar sin leat a riamh. Ar nói, na bhil sa go tíal móranis, na deoch lei sin a bheith fír. Bána le a Jason. Céf ar háann sibh siar sa gás cuarta le Jason mar sin, marach gur rud a cinint le ceilt agaí. Sean sacrú ranniu idir tú héanagus taig.
Ar ó bunte bí agam sa leisin. Sin dearag bhréag mána ma Jason. Give it up, ma. Gomach agus ina sin nírinne an leidóg sin. Mas ma hala tal gahi ma mahu. Is rud amháin me se ansaí, achas rud eile hiasta na seo, an nanim Jerry Rita, ai sin go sábhla dí sin, nó ce teach jort. Brenna, ime sa teisian nó cam fiscal in na Gardaí. Cuir fis ar na Gardaí, bheith míle fáilte amsar Ian na Gardaí a heavy hell. Má le Rita. Ar raclach bhréagach. Go má díote. A colle, cé a hála adrí le Rita spéchar a gúisin? A go mag a hefran na mas ma chasan. Angela, colle, ina sin cé a hálagus beitig go mé ná. Fel an nanim tega di tart. Cain dúna deol tá siúla deidir war steagaí sé. Í réidir le bunach cepa hacha goláánú fósta sib. Right, Dad. Ja, damen te kjoen is din tjanje. Als je had kjoens ge, ben ik nog bestaan een krie boel zomerin. Ik toren bet als je hem noemt, kind. Tianna muid bhile, Jason. Tá na fatí ré. Gem do gur me chu stúpas nach gluising gur Angela súl. Nó gem do gur dearman éon tam gad a hálaid a héananig taig. Níor a focail go nírin is a méidir dúirt a bhain ar ball. Ní higann tú cear daoine. Ní chreid am thó. Well, céir is féidir le dhéanana le chur na lairt gur méid géiseach na fíorneagat a Jason. Ina sin éirne. An é taig me ahar. An éis na fáim a Paddy. Ní hé, is sé Paddy tathir. Agus nílas ag tá a faoin éagnú mar dúirt me le tána. Ní chreid am éonar de dearn tú. Idir ná répáil taig go a chorbe. Idir go neachtú sleabh leis go tuilsanach. Cechuig bheith tá rud mar sin ará faoi do bháir. Fá, má tá sé fíor. Well, a bhí híl. Nach bhfuil an caí ddítha ag sagach mágais níos mó. An caí táhánach, ní le cóla ar bháin bich set. Bégan na mé fe pí bagas. Can you go see? Yeah, Kermat. Oh, coffee le hall. So, níl cuasí roádí haig na lénta seo. Hana tá sé dáid, tá sa tí. Cé chuhfuil taigus Angela meastú? Taigus Angela? Se. Ceapá go bhfuil cadrh maithtrú. Cén sór cistí sin? Oh, sorry, Míhal. Caig go gapan tú go mí an israch. Tám imneoch faoi Angela. Tá rud éigen a carbrúarí agus ní sin anga sin faoi láthair. So, cén bhaint ag sin lomsa? Táda, ha can I bring to lob. Spéidir go bhecinn tú rudí nach fecin éon eile. And who's scared? Well, ein rud stressful. Fiben arrogance. Imni. A senta satru. Cyn all rud sin. Nín seo dís rudí mar sin lomsa bich set. Ita hwyr yn farsin da fe hil. Mas da wyl fibeg taig leis yn bosta sio. Oren ta cap'n Cyn mach sam sa sin? Plana, ma ta tu ger ôl salwo. Cwyd ceist ar o pein. Hyn mysio cha gobr yw. Tys gan dod i adres yn y ffog. I mean, tys at gyda'r cyd sigar o chwystal. A baran breg a Lilian. A mwys da hel hile. Ty fynes hal yn sy'n leinish. Agus umpwys i borni mai, ta sama. Oh, all right, Merson. Rud a bilas, swing sal. Cwr mag Sheila, ta si gan twrtach, cwrtach, ffaib, graad, a cwrge. Oh, na wala sugam i hen. Ta si janta gym ar yfe. Wel, Halili, ti'n mynd teisio? Hai. Hai, Bernie. Hali, am y geri lwt le. Wel, aber le sicht nála tja. Wel, it's just go ned if fin o da harle. Agus becor go meag, Vanessa. Ar can non ar y Bernie, ta si crifrystin creator. Sag mage, rhain at o'n locht. Ta si bonus gilning yn eilet. Dwi si gar tysa yn chain fan o wein dosyn. Bullshit. Dwi si gymain rod ar falag ar harle rod i'n doi ar harle sydd na grwlwm si cactus. Gydau sin?
chun breig níos fearinteocht an céad réile. Ó airas Vanessa. Cin ceachta sin? Well, dúirt se go sé cintenis gur tusa an bhana ó sé geiríonn hodile an híla hálaí. Oh, for Jesus' sake. Vanessa. Rút sé sin náíide? Swear to God, sin rud a dúir se bhirní. Tásúla díam nach bhfuil an éisteach leis an ráméis sin a bhirní. Leis go go chugan teach nasal. Leis sé bhirní an sin leit. Okay, wish me luck. Hi, gur mí máach teach sá. Tá neir afan an fichon hort. Liam, ní me gur sin chluiste. Ach, Bertie catú éisteach le. Si me gur na. Well, a bheith cínt nach dar inchomar sé rís go dó. Bhfuil tú rá go maith tú go. Níú me sin. Liam, bhfuil tú mrálam in a riide. Bernie, bhí mar cáilte daidesa. Is tú bun agus bor an héal. Ja, bhfuil tú mrálam. Go héalagus go homlan. Tá sa héana sin. Bhil bhan anú chluisiún slíach, Cichin bit me bheith cínt nach lic síos a ríist me. Bernie, tá céal ceanna an. Ach tá samhanis gur tú an bheanúmsa go deonna neor. Cé tú rá? Tá mar go mé mé tílis le go deo má hoige tú eisme. Liam, gur tún ceiste gceart. Bernie, an lácha túlam. Go deonna neor? Go deonna neor. Agus ní é sin fiú. Liam cínta pósta me thu átamach a sásta. Rach mu seach gaile mars ceanna mu a fáine. Ó, díl me ben chéile aon chuid fáin go bheici tú. Ja, tá me cínta gannne. A bé go sásta chéile nach mé. Cai mé amach chun an bhosáil níis. Ach man an cíal tagí ar bhirní fan am dag mé rais. Ba aféilte agus maitá á cin fá.